akwa denyika mwanane wakwa githomo ni giakwa I have to make up my mind and be intentional. Yes. Ura muturire wakwa ngufanga akai kuma hinde yo ningi mena arume cio did madha na madha vumaga the bad wagithe pakiu ndira kuigwa ngiuga ru ni reke ndere gaka na ni ndikuhika na ndikwenda mwana ungi wacha nile mtoto wangu ndikimenya aka madha macio ni kumwekire inde ya ndiria ni ukimenya riu madha maya ndikumeka oyo no wa 11 11 kiuga riu nie character ni igana ndirari gwenge na ngikiambia ngira riu ni ngucoka thukuru iyo tondu ndambite gutiga thukuru the school of business decide riu ni gwambia kuibanga na njarie tuwira twakwa turia ngota kuruta so riu ni nda ki decide ni nguma kanyumba kena goro njikuruke kanyumba kari thi thame state ira ndaikaraga nguhiriria haria gasiwe na nyuki andramwe na nyuki air force na tunyumba twi haria ugo iria ya Kilimo kura ndumakite nyumba cia ukomborithia riu ngiki decide I want to start my life there from scratch and I started. Yes, that is when I found kibarua kia mbere kuria duka cia Defco na ngithie wira wa kuheo wira wa kibarua wa kumateithia kubanga indo ciao sorry oro hau nirio ndambiririe wira wakwa wa mbere ndi merchandiser kambuni yo ndakwirire ndagwo hako industries uria twakoranie na Polycarp yari ya Chris Kirubi ndio rindi mumagi ukire mambia riu uhoro wa kwendi indo cia okiki mai kwa mwiri tu rauta kuyaria aria githungu wendete andu express makijuria kana nyende manyandike dige ukandika shuri bara and I never looked back. I never looked back. Ekige kiuge gathomo kau kanini ndari nako na ukonde mundu ingiranaga na andu nikandeithirie na riu kuma ndambie kwimenya na kwiitikira ni ndacokire kanitha-ini ngiambia kuinteraktaga na atumia aria angi ngiambia guthiaga maushirika ngiuga njikirwo chama cia atumia thiini wa estate na by the way estate ya ndiraria ni thingitho andu athingitho by the way akoni rathikiriria maisha makwa ndamambiririe thingitho phase 2 ngithie digratete kuma phase 2 ngithie phase 3 kia mwisho ngikora ndi neighbor ya sewage uikuruka uguo nigetha uikurukite ni tondu now you see your life. I always say this when you are at your worst with the view where mathaga maku kamboka maigathi nigetha hote gukorwo ina stamina na guhota go save besha hote kwambia muturire wakwa riu hau ni ndakiambiririe na hindi yo ndambirie kuheo wira wa mbere ngiruta driving oro rio ngithingirikia ngirefresh rigi computer nigetha ngoro ndi mundu kwota gukorwo ri ungiota gutuma report ciakwa mundu ngiota gwika assessment na mundu ngiota gukorwo ngika reordering levels cia duka iria cia rutagwo iria cia supply indo ni hako industries hako industries ni matwete by the way tagwo big smart stationaries matwe maguta magatwe maguta metagwo miadi TCB na icio so wira wa gukorwo ringi uri to accounts cia jeshi na account cia the big supermarkets and we had Nakumatt we had the Uchumis of this world we also wari munene and so I had to gukorwo ndi mundu ramenya niki ndireka na hote gukorwo ngitengeranye na wira. Let me say something about myself ikwetu rethiri yakwa na one of the secrets that has helped me to go up ndi mutumia kwa very positive wa mbere na tikuga ti umuthi ni waga kana wari angima na turugi kana watonga ni wathina uguturo guo ngoragwo njui rucio rwakwa rugukorwo rwega but before that I'm a very prayerful woman na nditigite kuoya na ndigigatuika president wa Kenya tiga mahoya maya mugaga ngama wana siasa aria tugaga marahonoka ndondo wa githurano akaki rimwe ndanathio gakora ground muratiga nacio auga ni muhonoku ndondo wa githurano auga ni mwendiga ndondo wa githurano I have a personal relationship with God na yo ti yakwa ku discuss na it's my business with my father na ninyi gorete ngai akindeithia kota ukorwo ngihoera around some issues in my life one of it ni maundu maigi background yakwa tondu harimwe ni ugukora you cannot be able gukorwo ukihota kwambatira na ndu twatenda twingira horo wa karia ndungihota gukorwo ukihota kurelate na andu aria angi if you are still a traumatized person wena thina wana haria ungikorwo ri mundu reo na uri afairia tu ni wekwa character development hakwa ndeitire mucemani ungimenya mundu ucio tini ya cheat he has cheated himself
to dio ona ru ndamenya niki Ngai ajigire in that son and what God has in store for him. And so I said I never made a mistake. Mwana ucio guti maitia amikite ni ngwaite me as a steward dere mwana ucio kiria Ngai akamutua no wega. And then number 3 it will establish proper network. Network yaku kana andu aria makurigiceirie na andu aria mangiuga ndina mbaya ng'ani ya thimu kana ni njoe mwiritu ucio de defineagwo ni haria we uraruta wira na haria wikaga na haria umite no nginyagia witikire gukorwo ri mundu very outgoing na ngitwe na itu atenie ndathi kanitha-ini I'll be the best Daddy wira wa community I'll be the best Daddy maundu-ini ma youth I'll be the best no hetu changamoto ndacemanirie natuo ndingenda ngwete tondu ni njui kuria iritu twakiri nao youth-ini ona ndikanitha-ini tuma ndio matiamenyaga aingi ona ndiraiguire muhunjia uria wahunjagiria hindi ndakumugweta ritwa tondu eka undu ndirenda kwaria na ndikwenda kumutengura they were not understanding what I'm going through. Niguri kana one time twathire ushirika. Yura andu magithiaga home cell. Na mwana wakwa ndari gya kuria. Mutumia ucio ni wangaire mutu uria ari naguo. Thie ngarugire kai kau gakwa. I have also been in ushirika. Pastor mwe witagwo Pastor Solomon ucio nigumugweta. Pastor Solomon Kenywa na kyakwa guko Nairobi no muhunjia. Pastor Solomon ni athiri akirathimo ni mundu na gakatonika irio na ni ndimitugo ya kurathima andu kira gitumaga ndingenda guka he mundu na mundu ri kiwango gya thi harini na ngorwo that they said athi kuona thuri atimia ni ndi mutugo wa kwira I will never appear before people marithi itare na kindu ndingimuthukira angiko ndina mutu ndingikugurira na ciringi kana in form of money I will always carry chondo by myself tondu ni njitikitie ndanona mundu anyumirire ngenda kurarira na kana ni karoga hindi yo rundu twakiragwo kuongatwo meri tandatu mwana ongithie mwaka umwe kihega kwa gikonga mwaka mugima nguhinjai ngingwe kuraihai tondu riu nginya kuria ri ona rauga gutiga kumutigithia kuonga ri ni mahia tondu riu gutire irio arari irio na kuonga na riu ni uretigira watiga kumongithia ri ndarari irio njega riu ukona gakahe gaka ni gakunyitwo ni marasmus I'll not forget one day nikara Solomon ni irio arathimirwo nacio muhunjia akindehera ndaire ngi kwa ni bakoa irio muhunjia uria amenyire ndire irio ni ndiui no Pastor Solomon mena mwana kiweta gukimotho andu aria mathia kanitha kuria ndathi andika iritu kanini ni mumoi mandeheire irio ndarire na ndingira coco he ndimurige character uria ringirwo ni muiritu wake ni character the daughter I will not do that why I've cried ndarikana kaundu hara ndathia kuheiria aharia junction ya Air Force na nijue hena thuri maria hau itura arata kwa ani majirire ni mathikiririe thite kumageithia kuria Kilimo atumia mena nduka hau jeshi ya Air Force hau uguo junction ri amutumia mubaru ya wendagiria no aba akarice mura riu ndamwiraga please waruta Kilimo ki iguru ri njitira because githomo kiria kinindare na kiori I knew Kilimo kiu keiria ri ni rich ndingitukaniria mwana irigo na waru ndukanie na Kilimo ri my child would get a balanced diet it was that bad it was that bad ndathianga mwira wei ndiriria ngirathi mwe no ni ngirathi uragura ngirathi one glass na kwanza ni gukomba I mean like it was not guaranteed that I would buy. So ukuri gana regere unore ya maisha mari. I'm really mixing up and picking up issues because I want to be as human and as natural as I can. Nigetha muthikiria wako amenye kurarira ndungikuwa ni kurarira muthenyo mwana kurarira na God is to mwana waku. Kana gakwa ndaga kimira irio na Kilimo kiria. Gia gucungirwo tondu customer ndarenderio Kilimo we arenda iria. Marigo ndamagura tondu ni mo cheap na waru mwana arie nyeni kurora migundere ri kuo nigetha mwana wakwa ndakage ni wakiruba ndathia college King's College and I have my very good friends some who are working at the Air Force who are senior people now twathiana o thukuru
ndakwira nguma okuria kianda siwe jini nguita kana mugongo ndigatware ndekia gukaura uratiga mwana ndekia haya jajajajaja na ndathi thukuru mwana mugongo mafuku meguoko kumwe coro wa mwana ri na maratathi ma plastic ma manino ni uru wa Kenyatta ri kala ituire twa mwana tutukanitio monyore jajajajaja itukanitio ha ndwarire nake singo mathongi wahingurite kandekia ndimutigire mwana no murata wako mutumia ucio nake no mubaruya and she used to subsidize for me then oria wari ho gathukuru kau kamba uma bwana kuria tiri kahe mwaino kake yathi bata ni irio na tiri tukanite na riu tu ni we urarihio mbeca iria the muno ri na ni wotigaga kana tene ugakagira nduma tondu athia na kahiga kaginya gwake nyumba ciana iringi ni igirirwo wakwa ndareo na wakumugira ya mwakirumba let me tell you dari go character ni muturire akwa denyika mwana ne wakwa githomo ni giakwa I have to make up my mind and be intentional ura muturire wakwa go fanga akai kuma hideo ni ngimena arume bio did madha na madhavu maga the bad wa githe pakiu ndira kuigwa ngiuga ru ni reke ndere gaka na ni ndikuhika na ndikwenda mwana ungi acha nile mtoto wangu ngimenya aka madhavu macio ni kumwekira inde ya ndiria ni ukimenya riu we madhavu maya ndikumeka oyo no wa 11 11 kiuga riu nie character ni igana ndirari gwenge na ngikiambia ngira riu ni ngucoka thukuru iyo tondu ndambite gutiga thukuru the school of business decide riu ni gwambia kuibanga na njari tuwira twakwa turia ngota kuruta so riu ni nda kidecide ni go ma kanyumba kena goro jikuruke kanyumba kari thi thame state ira ndaikaraga nguhiriria haria gasiwe na nyuki drama na nyuki ya force na tunyumba twi haria ugo area ya Kilimo kura ndu makite nyumba cia ukomborithia riu ngikidecide I want to start my life there from scratch and I started that is when I found kibarua kia mbere kuria duka cia Defco na ngithie wira wa kuheo wira wa kibarua wa kumateithia kubanga indo ciao sorry oro hau nirio ndambiririe wira wakwa wa mbere ndi merchandiser kabuni yo ndakwirire tagwo Hako Industries kuria twakorania na Polycarpigathe yari ya Sikiru Chris Kirubi ndio rindi mumagi ukire mambia riu uhoro wa kwendi indo cia okiki mai kwa mwiri tu rauta kuyaria aria githungu wendete andu ra express makijuria kana nyende manyandike ndige gukandika shuri bara and I never looked back I never looked back Niki kiuge gathomo kau kanini ndari nako na ukonde mundu ingiranaga na andu nikandeithirie na riu kuma ndambie kwimenya na kwitikira ni ndacokire kanitha-ini ngiambia guinteractaga na atumia aria angi ngiambia guthiaga maushirika ngiuga njikirwo chama cia atumia thiini wa estate na by the estate ya ndiraria ni thingitho andu a thingitho by the way akoni rathikiriria maisha makwa ndamambiririe thingitho phase 2 ngithie degraded kuma phase 2 ngithie phase 3 kia mwisho ngikora ndi neighbor ya sewage uikoroka uguo nigetha uikorokete ni tondu now you see your life I always say this when you are at your worst with the view we amathaga maku kamboka maigathi nigetha hote ukorwo ina stamina na guhota go save besha hote kwambia muturire wakwa riu hau ni ndakiambiririe na ndio ndambirie kweo wira wa mbere ngiruta driving ororio ngithingirikia ngirefresh rigi computer nigetha ngoro ndi mundu kwota ukorwo ri ungiota gutuma report ciakwa mundu ngiota gwika assessment na mundu ngiota gukorwo ngika reordering levels cia duka iria cia rutagwo iria cia supplyagirwo indo ni Hako Industries Hako Industries nio matwete by the way etagwo big matwe stationaries matwe maguta magatwe maguta metagwo miadi TCB na icio so wira wa ukorwo ringi uri uheto accounts cia jeshi na account cia the big supermarkets and we had Nakumatt we had the Uchumis of this world we also wari munene and so I had to ukorwo ndi mundu ramenya niki ndireka na hote gukorwo ngitingeranye na wira. Let me say something about myself ikwetu ithiri yakwa na one of the secrets that has helped me to go up the mutumio called very positive wa mbere
na tikuga ati umuthi ni waga kana wari angima na turugi kana watonga ni wathina uguturo guo ngoragwo njui rucio rwakwa rugukorwo rwi rwega wow but before that I'm a very prayerful woman wow na nditigite kuoya na ndigigatuika president wa Kenya tiga mahoya maya mugaga ngama wana siasa aria tugaga marahonoka ndondo wa githurano ngaki rimwe ndanathio gakora ground muratiga ucio auga ni muhonoku ndondo wa githurano auga ni mwendinga ndondo wa githurano I have a personal relationship with God yes nayo ti yakwa ko discuss na it's my business with my father yes na ninyi gorete ngai akindeithia kota ukorwo ngihoera around some issues in my life yes one of it ni maundu maigi background yakwa tondu harimwe ni ugukora you cannot be able gukorwo ukihota kwambatira na unu twatenda tuingira horo wa career ndungihota gukorwo ukihota kurelate na andu aria angi if you are still a traumatized person wena thina wana haria ungikorwo ri mundu reo na uria failure tu ni wekwa character development hakwa ndeitire mucemani ungimenya mundu ucio tini ya cheat he has cheated himself to dio yona ru ndamenya niki ngai anjigire in that son and what God has in store for him and so I said I never made a mistake mwana ucio guti maitia amikite ni ngwaite me as a steward dere mwana ucio kiria ngai akamutua no wega wow and then number 3 it will establish proper network network yaku kana andu aria makurigiceirie na andu aria mangiuga ndina bayang'ani ya thimu kana ni njui mwiritu ucio ndidifainagwo ni haria we uraruta wira na haria wikaga na haria umite no nginyagia witikire gukorwo ri mundu very outgoing na ngitwe na itu atenie ndathi kanitha-ini I'll be the best ndathi wira wa community I'll be the best ndathi maundu-ini ma youth I'll be the best no hetu changamoto ndacemanirie natuo ndingienda ngwete tondu ni njui kuria iritu twakiri nao youth-ini ona ndi kanitha-ini tuma ndio matiamenyaga aingi ona ndiraiguire muhunjia uria wahunjagiria hindi ndakumugweta ritwa tondu he kaundu ndirenda kwaria na ndikwenda kumutengura they were not understanding what I'm going through. Niguri kana one time twathire ushirika. Ndio ratu magithiaga home cell. Na mwana wakwa ndari gya kuria. Mutumia ucio ni wangaire mutu uria ari naguo. Thie ngarugire kai kau gakwa. I have also been in ushirika. Pastor umwe wetagwo Pastor Solomon ucio ni ngumugweta. Pastor Solomon Kenywa na kyakwa guko Nairobi no muhunjia. Pastor Solomon athire akirathimo ni mundu na gakatoni ka irio na ni ndimitugo ya kurathima andu kira gitumaga ndingienda guka he mundu na mundu uri kiwango gya thi hari ni na ngorwo that they said athie kuona thuri atimia ni ndi mutugo wa kwira I will never appear before people marithi itare na kindu ndingimuthukira angiko ndina mutu ndingikugurira na shiringi kana in form of money I will always carry chondo by myself tondu ni njitikitie ndanona mundu anyumirire ngenda kurarira na kana ni karoga hindi yo rundu twakiragwo kuongatwo meri 3 mwana ongithie mwaka umwe kihega ko gikonga mwaka mugima nguhinjai ngigwe kuraihai tondu riu nginya kuria ri ona rauga gutiga kumutigithia kuongari ni mahia tondu riu gutire irio arari irio na kunga na riu ni uretigira watiga kumongithia ri ndarari irio njega riu kona gakahiga kani gakunyitwo ni marasmus I will not forget one day ikara Solomon ni irio arathibirwo nacio muhunjia akindehera ndaire ngigä kwa nä imba kå hoa irio muhunjia å rä a amenyire ndire irio nä ndiå no Pastor Solomon mena mwana kä wetagwo kä motho andå arä a mathiaga kanitha kå rä a ndathiä andä kairä tu kanini nä må moä mandeheire irio ndarä ire na ndingä ra coco ndä må ringä karakta å rä a ringirwo nä må irä tu wake the daughter I will not do that why I've cried ndaririkana kaundu hara ndathia kuhe iria haria junction ya Air Force na nĩ njũĩ hena athuri marĩa hau itura arata akwa na nĩ manjirire nĩ mandikĩrĩirie thite kũmageithia kũrĩa Kilimo atumia mena nduka hau jecio ya Air Force hau ũguo junction rĩ na mũtumia mũmbaru ya wendagia iria no amba akarĩce mũra rĩu ndamwĩraga please waruta Kilimo kĩ igũrũ rĩ njĩtĩra because githomo kĩrĩa kĩnini ndarĩ nakĩo rĩ I knew Kilimo kĩu kĩa iria rĩ nĩ rich ndingĩtukanĩria mwana irigũ na waru ndukanie na Kilimo rĩ my child would get a balanced diet
It was that bad. It was that bad. Dathianga mwira we nyendiriri agirathi mwe. No ni ngirathi uragura ngirathi. One glass na kwanza ni gukomba. I mean like it was not guaranteed that I would buy. So kuligana regere unore ya maisha mari. I'm really mixing up and picking up issues because I want to be as human and as natural as I can. Nigetha muthikiriria wakwa amenye kurarira ndungikua ni kurarira muthenyo mwe no kurarira na God is na mwana wangu. Kana gakwa ndaga kimira irio na kirimu kiria. Gia gucungirwo tondu customer ndarenderio kirimu yarenda iria. Marigo damagura tondu ni mo cheap na waru. Mwana arie. Nyeni kurora migundere ri kuo nigetha mwana wakwa ndakage. Ni wa Kiruba ndathia college, King's College, and I have my very good friends some who are working at the Air Force who are senior people now. Twathia nao thukuru. Ndakwira nguma okuria kianda siwe jine. Guita kana mugongo ndigatware ndekia gukaura uratiga mwana ndekia haya jajajajaja na ndathi thukuru mwana mugongo mafuku meguoko kumwe coro wa mwana ri na maratathi ma plastic mama ni no ne uru wa Kenyatta kala ituire twa mwana tutukanitio monyore jajajajaja itukanitio ha ndwarire nake sigo mathongi wahingurite kandekia ndimutigire mwana. No murata wako mutumia ucio nake no mubaruya and she used to subsidize for me then oria wari ho gathukuru kau kamba uma bwana kuri atiri kae mwaino kaki yathi bata ni irio na tiri tukanite na ruto ni orari hiyo besa irire the monori na ni wotiga kana tene wakagira nduma tondu athia na kaiga kaginya gwake nyumba ciana ringi ni igirirwo wakwa ndere ona wakumugira. Let me tell you, dari go character muturire akwa denyika mwanane wakwa githomo ni giakwa. I have to make up my mind and be intentional. Yes. Ura muturire wakwa ngufanga akai kuma hideo nyingi mena arume cio did madha na madha vumaga the bad wagithe pakiu ndira kuigwa ngiuga ru ni reke ndere gaka na ni ndikuhika na ndikwenda mwana ungi acha nile mtoto wangu ndikimenya aka madha macio ni kumwekire inde ya ndiria ni ukimenya riu madha maya ndikumeka uyu no wa 11 kiuga riu nie character ni igana ndirari gwenge na ngikiambia ngira riu ni ngucoka thukuru iyo tondu ndambite gutiga thukuru the school of business decide riu ni gwambia kuibanga na njarie tuwira twakwa turia ngota kuruta. So riu ni nda kidecide ni go maka nyumba kena goro jikuruke kanyumba kari thi thame state ira ndaikaraga nguhiriria haria gasiwe na nyuki ndramo na nyuki Air Force na tunyumba twi haria ugo iria kirimo kura ndumakite nyumba cia ukomborithia riu ngikidecide I want to start my life there from scratch and I started. Yes, that is when I found kibarua kia mbere kuria duka cia Defco na ngithie wira wa kuheo wira wa kibarua wa kumateithia kubanga indo ciao. Sorry, oro hau nirio ndambiririe wira wakwa wa mbere ndi merchandiser. Kabuni yo ndakwirire tagwo Hako Industries uria twakorania na Polycarp yari ya Chris Kirubi. Yes, ndio rindi mumagi ukire mambia riu uhoro wa kwendi indo cia okiki mai kwa miritu rauta kuyaria aria githungu wendete andu express makijuria kana nyende manyandike dige ukandika shuri bara and I never looked back. Yes, I never looked back. Nakiki kiuge gathomo kau kanini ndari nako na ukonde mundu ingiranaga na andu nikandeithirie na riu kuma ndambie kwimenya na kwiitikira ni ndacokire kanitha-ini ngiambia kuinteractaga na atumia aria angi ngiambia guthiaga maushirika ngiuga njikirwo chama cia atumia thiini wa estate na by the way estate ya ndiraria ni thingitho andu athingitho by the way akoni urathikiriria maisha makwa ndamambiririe thingitho phase 2 ngithie digratete kuma phase 2 ngithie phase 3 kia mwisho ngikora ndi neighbor ya sewage wikuruka uguo nigetha wikurukite ni tondu now you see your life. I always say this when you are at your worst with the view where mathaga maku kamboka maigathi nigetha hote ukorwo ina stamina na guhota go save besha. Yes, hote kwambia muturire wakwa riu hau ni ndakiambiririe na ndio ndambirie kuyo wira wa mbere ngiruta driving
oro ri ngithingirikia ngirefresh rigi computer nigetha ngoro ndi mundu kwota gukorwo ri ungiota gutuma report ciakwa mundu ngiota gwika assessment na mundu ngiota gukorwo ngika reordering levels cia duka iria cia rutago iria cia supply indo ni Aqua Industries. Aqua Industries nio matwete bairo etagwo big matwe stationaries matwe maguta magatwe maguta metagwo miadi TCB na icio so wira wa gukorwo ringi uri uhetwo accounts cia jeshi na account cia the big supermarkets and we had Nakumatt, we had the Uchumis of this world wira ucio wari munene and so I had to gukorwo ndi mundu ramenya niki ndireka na hote gukorwo ngitengerania na wira. Let me say something about myself ikwetwe rithiri yakwa na one of the secrets that has helped me to go up ndi mutumia kwa very positive wa mbere na tikuga ati umuthi ni waga kana wari angima na turugi kana watonga ni wathina ugutura oguo ngoragwo njui rucio rwakwa rugukorwo rwi rwega but before that I'm a very prayerful woman na nditigite kuoya na ndigigatuika president wa Kenya tiga mahoya maya mugaga ngama wana siasa aria tugaga marahonoka ndondo wa githurano akaki rimwe ndanathio gakora ground muratiga nacio auga ni muhonoku ndondo wa githurano auga ni mwendiga ndondo wa githurano I have a personal relationship with God na yo ti yakwa ku discuss na it's my business with my father na ninyo gorete ngai akindeithia kota ukorwo ngihoera around some issues in my life one of it ni maundu maigi background yakwa todo halimwe ni ugukora you cannot be able gukorwo ukihota kwabatira na unu twatenda twingira horo wa karia ndungihota gukorwo ukihota kurelate na andu aria angi if you are still a traumatized person wena thina wana haria ungikorwo ri mundu reo na uri afairia tu ni wekwa character development hakwa ndeitire mucemani ungimenya mundu ucio tini ya cheat he has cheated himself to dio yona ru ndamenya niki ngai ajigire in that son and what God has in store for him and so I said I never made a mistake mwana ucio maitia amikite ni gwaita me as a steward dere mwana ucio kiria ngai akamutua no wega and then number 3 it will establish proper network network yaku kana andu aria makurigiceirie na andu aria mangiuga ndina bayang'ani ya thimu kana ni njui mwiritu ucio ndifainagwo ni haria we uraruta wira na haria wikaga na haria umite no nginyagia witikire gukorwo ri mundu very outgoing na ngitwe na ito atenie ndathi kanitha-ini I'll be the best ndathi wira wa community I'll be the best ndathi maundu-ini ma youth I'll be the best no hetu changamoto ndacemanirie natuo ndingenda ngwete tondu ni njui kuria iritu twakiri nao youth-ini ona ndi kanitha-ini tuma ndio matiamenyaga aingi ona ndiraiguire muhunjia uria wahunjagiria hindi ndakumugweta ritwa tondu eka undu ndirenda kwaria na ndikwenda kumutengura they were not understanding what I'm going through. Nigori kana one time twathire ushirika. Ndio andu magithiaga home cell. Na mwana wakwa ndari gya kuria. Mutumia ucio ni wangaire mutu uria ari naguo. Thie ngarugire kai kau gakwa. I have also been in ushirika. Pastor mwe witagwo Pastor Solomon ucio ni ngumweta. Pastor Solomon Kenywa na kyakwa guko Nairobi no muhunjia. Pastor Solomon ni athiri akirathimo ni mundu na gakatonika irio na ni ndimitugo ya kurathima andu kira gitumaga ndingenda guka he mundu na mundu ri kiwango gya thi harini na ngorwo that they said athi kuona thuri atimia ni ndi mutugo wa kwira I will never appear before people marithi itare na kindu ndingimuthukira angiko ndina mutu ndingikugurira na ciringi kana in form of money I will always carry chondo by myself tondu ni njitikitie ndanona mundu anyumirire ngenda kurarira na kana ni karonga hindi yo rundu twakiragwo kuongatwo meri tandatu mwana ongithie mwakomwe kihega kwa gikonga mwaka mugima ngohejai ngigwe kura ihai tondu riu nginya kuria ri ona rauga gutiga kumutigithia kuonga ri ni mahia tondu riu gutire irio arari irio na kunga na riu ni uretigira watiga kumongithia ri ndarari irio njega riu kona gakahega kani gakunyitwo ni marasmus I'll not forget one day nikara Solomon ni irio arathimirwo nacio muhunjia akindehera ndaire ngigä kwa nä mbako hoa irio muhunjia å rä a amenyire ndire irio nä ndiå no Pastor Solomon mena mwana kä wetagwo kä motho andå arä a mathiaga kanitha kå rä a ndathi andä ka irä tu kanini nä momoe mandeheire irio ndarä ire na ndingä ra coco
demo ige character ya rigiro ne muiritu wake the daughter character the daughter yes I will not do that why I've cried ndari kana kaudo hare ndathi yakwa heiria ahari junction ya Air Force ani je na thuri maria hau itura arata kwa ani majirire ni mathikiririe thite kumageithia kuria Kilimo atumia mena nduka hau jeshi ya Air Force hau uguo junction ri amutumia mubaru ya wendagiria no aba akarice mura riu ndamwiraga please waruta Kilimo ki iguru ri njitira because githomo kira kinindare na kiori I knew Kilimo kiu keiria ri ni rich ndingitukaniria mwana irigo na waru ndukanie na Kilimo ri my child would get a balanced diet it was that bad it was that bad ndathianga mwira we nyendiriria ngirathi mwe no ni ngirathi uragura ngirathi one glass na kwanza ni gukomba I mean like it was not guaranteed that I would buy so kuri gana regere unoria maisha mari I'm really mixing up and picking up issues because I want to be as human and as natural as I can nigetha muthikiria wakwa amenye kurarira ndungikua ni kurarira muthenyo mono kurarira na God na nginya mwana waku kana gakwa ndaga kimira irio na Kilimo kiria gia gucungirwo tondu customer ndarenderio Kilimo we arenda iria marigo ndamagura tondu ni mo cheap na waru mwana arie nyeni kurora migundere ri kuo nigetha mwana wakwa ndakage ni wa Kirumba ndathia college King's College and I have my very good friends some who are working at the Air Force who are senior people now twathia o thukuru ndakwira nguma okuria kianda siwe jine nguita kana mugongo ndigatware ndekia gukaura uratiga mwana ndekia haya jajajajaja na ndathi thukuru mwana mugongo mafuku meguoko kumwe coro wa mwana ri na maratathi ma plastic mama nino ni uru wa Kenyatta ri kala ituire twa mwana tutukanitio munyore jajajajaja itukanitio ha ndwarire nake singo mathongi wahingurite kandekia ndimutigire mwana no murata wako mutumia ucio nake no mubaruya and she used to subsidize for me then oria wariho gathukuru kau kambauma bwana kuria tiri kahe mainuka ki yathi bata ni irio na tiri tukanite na riu tu ni we urarihio mbeca iria the muno ri na ni wotigaga kana tene ugakagira nduma tondu athia na kahiga kaginya gwake nyumba ciana iringi ni igirirwo wakwa ndareo na wakumugira Tuamo Kirumba. Let me tell you, dari go character ni muturire. Akwa denyika mwanane wakwa githomo ni giakwa I have to make up my mind and be intentional. Yes. Ura muturire wakwa go fanga. Nakai kuma hideo ni ngimena arume. Bio. Did madha na madha maga the bad wa githe pakiu ndira kuigwa. Ngiuga ru ni rekendere gaka. Na ni ndikuhika na ndikwenda mwana ungi acha nile mtoto wangu. Nikimenya aka madha macio ni kumwekira inde ya ndiria ni ukimenya riu we. Madha maya ndikumeka. Oyo no wa 11. 11 kiuga riu nie character ni igana ndirari gwenge na ngikiambia ngira riu ni ngucoka thukuru iyo tondu ndambite gutiga thukuru the school of business decide riu ni gwambia kuibanga na njarie tuwira twakwa turia ngota kuruta. So riu ni nda kidecide ni nguma kanyumba kena goro njikuruke kanyumba kari thi thame estate ira ndaikaraga nguhiriria haria gasiwe na nyuki ndramwe na nyuki Air Force na tunyumba twi haria uguo iria ya Kilimo kuna ndumakite nyumba cia gukomborithia riu ngikidecide I want to start my life there from scratch and I started. Yes, that is when I found kibarua kia mbere kuria duka cia Defco na ngithie wira wa kuheo wira wa kibarua wa kumateithia kubanga indo ciao sorry oro hau nirio ndambiririe wira wakwa wa mbere ndi merchandiser kambuni iyo ndakwirire itagwo Hako Industries kuria twakoranie na Polycarp yari ya Chris Kirubi. Yes, ndio rindi mumagi ukire mambia riu uhoro wa kwendi indo cia okiki mai kwa mwiri tu rauta kuyaria aria githungu wendete andu express makijuria kana nyende manyandike ndige gukandika ciuri bara and I never looked back. Yes, I never looked back.
Eki kiuge gathomo kau kanini ndari nako na ukonde mundu ingiranaga na andu ni kandeithirie na riu kuma ndambie kwimenya na kwiitikira ni ndacokire kanitha-ini ngiambia kuinteractaga na atumia aria angi ngiambia guthiaga maushirika ngiuga njikirwo chama cia atumia thiini wa estate na by the estate ya ndiraria ni thingitho andu a thingitho by the way akoni rathikiriria maisha makwa ndamambiriirie thingitho phase 2 ngithie digratete kuma phase 2 ngithie phase 3 kia mwisho ngikora ndi neighbor ya sewage uikoroka uguo nigetha uikorokete ni tondu now you see your life. I always say this when you are at your worst with the view where mathaga maku kamboka maigathi nigetha hote ukorwo ina stamina na guhota go save besha hote kwambia muturire wakwa riu hau ni ndakiambiriirie na hindi yo ndambirie kuoya wira wa mbere ngiruta driving ororio ngithingirikia ngirefresh rigi computer nigetha ngoro ndi mundu kwota ukorwo ri ungiota gutuma report ciakwa mundu ngiota gwika assessment na mundu ngiota gukorwo ngika reordering levels cia duka iria cia rutagwo iria cia supply indo ni Aqua Industries. Aqua Industries ni matwete bairo etagwo big smart stationaries matwe maguta magatwe maguta metagwo miadi TCB na icio so wira wa ukorwo ringi uri uheto accounts cia jeshi na account cia the big supermarkets and we had Nakumatt we had the Uchumis of this world wira ucio wari munene and so I had to ukorwo ndi mundu ramenya niki ndireka na hote gukorwo ngitingeranye na wira. Let me say something about myself because to read yakwa na one of the secrets that has helped me to go up ndi mutumia kwa very positive wa mbere na tikuga ati umuthi ni waga kana wari angima na turugika ni watonga ni wathina uguturo guo ngoragwo njui rucio rwakwa rugukorwo irwega but before that I'm a very prayerful woman na nditigite kuoya na ndigigatuika president wa Kenya tiga mahoya maya mugaga ngama wana siasa aria tugaga marahonoka ndondo wa githurano akaki rimwe ndanathio gakora ground muratigana ucio auga ni muhonoku ndondo wa githurano auga ni mwendinga ndondo wa githurano I have a personal relationship with God na yo ti yakwa ku discuss na it's my business with my father na ni ngorete ngai akindeithia kota ukorwo ngioera around some issues in my life one of it ni maundu maigi background yakwa tondu harimwe ni ugukora you cannot be able gukorwo ukihota kwambatira na ndu twatenda tuingira horo wa career ndungihota gukorwo ukihota kurelate na andu aria angi if you are still a traumatized person wena thina wana haria ungikorwo ri mundu reo na uria failure tu ni wekwa character development hakwa ndeitire mucemani ungimenya mundu ucio tini ya cheat he has cheated himself to dio yona ru ndamenya niki ngai ajigire in that son and what God has in store for him and so I said I never made a mistake mwana ucio guti maitia amikite ni ngoaita me as a steward dere mwana ucio kiria ngai akamutua no wega and then number 3 it will establish proper network network yaku kana andu aria makurigiceirie na andu aria mangiuga ndina bayang'ani ya thimu kana ni njui mwiritu ucio ndidifainagwo ni haria we uraruta wira na haria wikaga na haria umite no nginyagia witikire gukorwo ri mundu very outgoing na ngitwe na itu atenie ndathi kanitha-ini I'll be the best ndathi wira wa community I'll be the best ndathi maundu-ini ma youth I'll be the best no hetu changamoto ndacemanirie natuo ndingienda ngwete tondu ni njui kuria iritu twakiri nao youth-ini ona ndi kanitha-ini tu ndio matiamenyaga aingi ona ndiraiguire muhunjia uria wahunjagiria hindi ndakumugweta ritwa tondu he kaundu ndirenda kwaria na ndikwenda kumutengura they were not understanding what I'm going through. Niguri kana one time twathire ushirika. Ndio ratu magithiaga home cell. Na mwana wakwa ndari gya kuria. Mutumia ucio ni wangaire mutu uria ari naguo. Thie ngarugire kai kau gakwa. I have also been in ushirika. Pastor umwe wetagwo Pastor Solomon ucio ni ngumugweta. Pastor Solomon Kenywa na kyakwa guko Nairobi no muhunjia. Pastor Solomon athiri akirathimo ni mundu na gakatonika irio na ni ndimitugo ya kurathima andu kira gitumaga ndingienda guka he mundu na mundu uri kiwango gya thi hari ni na ngorwo that they said athie kuona thuri atimia ni ndi mutugo wa kwira I will never appear before people marithi itare na kindu ndingimuthukira angikoo ndina mutu ndingi kugurira na shiringi kana in form of money I will always carry chondo by myself tondu ni njitikitie ndanona mundu anyumirire ngenda kurarira
na kana ni karonga hende ya rudo twakiragwo kuonga to merita ndatu mwana ongithie mwaka umwe kihega ko gikonga mwaka mugima gohejai ngigwe kora ihai tondu riu nginya kuri ari ona rauga gutiga kumutigithia kuonga ri ni mahia tondu riu gutire irio arari irio na kuonga na riu ni uretigira watiga kumongithia ri ndarari irio njega riu kona gakahega kani gakunyitwo ni marasmus I will not forget one day ikara Solomon ni irio arathibirwo nacio muhunjia akindehera ndaire ni kumyonire gigi kwa ni bako ho irio muhunjia uri amenyire ndire irio ni ndioi no Pastor Solomon mena mwana kiweta go kimotho andu ara mathia kanitha kuria ndathi andika iritu kanini ni mumoi mandeheire irio ndarire na ndigera coco he ndimurige character ria rigirwo ni muiritu wake ni daughter character the daughter yes I will not do that why I've cried ndarikana kaundu hara ndathi yakwa heiria aharia junction ya Air Force ani je hena thuri mari hau itura araka kwa ani majirire ni mathikiririe thite kumageithia kuria Kirimo atumia mena nduka hau jesho ya Air Force hau uguo junction ri amutumia mubaru ya wendagiria no aba akarishe mura riu ndamwiraga please waruta Kirimo kiiguru ri njitira because githomo kira kinindare na kiori I knew Kirimo kiu keiria ri ni rich ndingetukaniria mwana irigo na waru ndukanie na Kirimo ri my child would get a balanced diet it was that bad it was that bad ndathianga mwira wi nyendiriria ngirathi imwe no ni ngirathi uragura ngirathi one glass na kwanza ni gukomba I mean like it was not guaranteed that I would buy so kuringana ringi riu no ria maisha mari I'm really mixing up and picking up issues because I want to be as human and as natural as I can nigetha muthikiriria wakwa amenye kurarira ndungikua ni kurarira muthenya mwe no kurarira na God na wena nginya mwana waku kana gakwa ndaga kimira irio na Kirimo kiria gia gucungirwo tondu customer ndarenderio Kirimo we arenda iria marigo ndamagura tondu ni mo cheap na waru mwana arie nyeni kurora migundere ri kuo nigetha mwana wakwa ndakage ni wa Kirumba ndathia college King's College and I have my very good friends some who are working at the Air Force who are senior people now twathia na thukuru ndakwira nguma okuria kianda siwe jini guita kana mugongo ndigatware ndekia gukaura uratiga mwana ndekia haya jajajajaja na ndathi thukuru mwana mugongo mafuku meguoko kumwe coro wa mwana ri na maratathi ma plastic mama ni no ni uru wa Kenyatta kala ituire twa mwana tutukanitio monyore jajajajaja itukanitio ha ndwarire nake sigo mathongi wahingurite kandekia ndimutigire mwana no murata wako mutumia ucio nake no mubaruya and she used to subsidize for me then oria wari ho gathukuru kau kamba uma bwana kuri atiri kahe mwaino kaki yathi bata ni irio na tiri tukanite na riu tu niwe urarihio mbeca iria the muno ri na ni wotigaga kana tene ugakagira nduma tondu athia na kahiga kaginya gwake nyumba ciana ringi ni igirirwo wakwa ndare ona wakumugira Kirumba let me tell you ndari go character ni muturire